Dakle, samo najpožrtvovniji su ostali u igri i mi smo se vratili na Zlari nakon onih primoštena, jel tako? Tu nas je Dane dočekao, svaka čast Dane, i sad idemo istražiti gore Vidikovac koji smo propustili istražiti neki dan, ne? I mislim da staza tu negdje počinje gore. Znači evo, Matija je poveo turu, zgura se naprijed. Mene malo strah ovih poskoka i ovih paukova, pa onda pustim njega da ide naprijed. Evo ga, jedan. Jesi našao? Da. Šta, pa daj ga. O. Bravo. I ovaga. Evo, ti ko je to? Spasimo ga. Koji je to ekspert? To je ekspert za klanje paukova. A staza je okej. Sve tamo možeš se vratiti. Sad smo ispali tu na grebenski put. To je dosta dobro raskrčeno, ne? I to smo vidjeli na dronu. Tako da ovo easy šetnja će biti. A ostali su pičke šta nisu išle. I ko je kriv? Tako, Matija. Ajde, ljudi ti prvi, ja se zguram naprijed da mogu pričati u kameru. A Matija, u biti tražiš prvi, ali ima štap. Da, ovo je štap vođe. Posebni štap tu. Gandalf štap. Sad je bilo dobro kartu pogledati. Sad tam ide, tam smo došli. Pita Boga, da ima kartu pogledati. Čekaj, ajmo tu hlace stati. Nije još tu sad je ovo. Gdje smo, tu smo sad. Sad smo na pola. Sad smo na pol puta. Po satu smo za, evo, kilometar smo napravili, još imamo 800 metara od tamo. A sad je tu nema više visine, ne, samo po ravnom pićemo i to je to. Skoro zatvorio. Čajan lipo, ovdje vidi pogled. Mislim da je to ova ula gdje smo bili onaj dan, tu dole smo bili, a Vidikovac je tamo onda na ovom bregu. Pauk. Da. Čara biti, onaj portal neke do... Mislim da je to ono skretanje za onu ubavu gdje smo bili onaj neki dan, ne. A mi idemo sad tu drito ravno, ne. Idemo dobro kartu provjeriti, ali... Dakle, ovako je zanimljivije. Oj jebote, aj ti to. Riješi. Bravo. Mislim da sad ovdje trebamo tamo skrenuti. Sad smo došli do križanja staza. Ali ovdje malo vjetra ima, ali jebeno je vruće u pičku materiju. Znači di, idemo u dom ili u... Ne, tam gore bi ja rekao. Da. Ajmo skrenuti pa bomo pogledali na karti, ne? Da. Jebeno je vruće, je. Užas, ja ne znam kako je ovdje u 7. mjesecu. Sad je kraj 6. i ubija. Nema vjetra. Da, nema vjetra. Pripekno je. Užas je. Evo još malo. Visoko, a čini se ovo konstrukcijski dobro. Čini se da ne bi išao gori konstrukcijski. Kužiš kako je lijepo ovdje, jebote. Još je hlad i vjetar pirka top, a pogled ono svjetski. Tamo je dolje mjesto Zlarin, jel? A došli smo tamo s one strane. Tamo je Primošten, jel? Na ovu ovdje stranu je Šibenik. Ajmo pogledajte Šibenik. Se može ovdje kako ući, gdje su ulazna vrata od ovu kućicu. Jedno kaj me brine tu je ovaj pleh. Tako ja hodam po rubu u stvari. Da ne bi slučajno stao na sredinu, jebi ga, onda noga ti propadne i problemi na 100 načina. Unutra se ne mre ući. Neko je razbio ovo tu debelo armijsko staklo, ne. To je navodno bilo za vatrogasce, vatrogasna osmotračnica za ovaj tu cijeli akvatorij.
Bar mi tak Tomek Novak veli, ja? A mi smo došli tu po ovoj sazi dolje, ne? Nama je brod tamo dolje u onoj uvali. Tako da imamo 2 km do tamo. Ovako to unutra izgleda, ovdje ima neki natpis. Motorionica Njivice Zlarin. Kanali, to su valjda radio kanali i svašta nešto, ne? Ali su vrata tu zaključena, tako da se ne može ući. Naravno, to je to. Ništa, idemo dolje i nazad. A ovdje je stvarno lijepo, dolje je zavjetrina u drveću i nema vjetra uopće, ne? Šteta što ovo ne obnove malo. Ovo bi se dalo jebote rentat kao nekakav apartman. Nekakav robinzonski turizam, nemam pojma ni ja. Mati je tam dolje, pa s njemu govorim, ne? Da, ništa, ja idem dolje. A sada poruka naših sponzora, Iza Sport od Vindije. Bez ovoga ova tura ne bi bila moguća. Tako, Matija. Tako, Iza Sport.